proclaiming a gospel here. Že to neobyčajné slovo, tak to znamená, že to je inšpirované Duchom Svätým. That is inspired by Holy Spirit. A to slovo nechce zostať, tá holubica ako nevlieta, ale vylieta. To znamená, že to Božie slovo ako nechce zostať na tých kamenných doskách, ale chce vstúpiť na dosky. This God's word doesn't want to stay and remain on this stone, but it wants to fly out. So this Tao is not flying in, but flying out. A keď nie sú ľudia, tak sa stade otočíta, to sa dá otočiť, sem sa číta. When there are not people, they are reading from here. There are no people here, but otherwise they are reading from other side. And altar? Oltár má rozmery 153 a 153. There are measurements 153 centimeters per 153 centimeters. To je toľko, koľko chytili rýb, a ten sa hovorili v Johannom. A chytili všetky druhy rýb, akože to symbolizuje všetky, že to znamená... It symbolizes the gospel when they caught 153 fish. A to znamená, že k tomu stolu môže, akože chytili všetkých, to znamená, že k tomuto stolu môžu prísť všetci ľudia. So it means because they caught all fish, so it means that everybody can come to this altar. Everybody is invited. Because it's recording. Thank you. Ďakujem.